Chitioke buya gose chance buya nigo cyare kuye kwa ninyange ni yindi alikuwa manye go chiribuya tali chese kuizi toko yega twakaranga segasi ari chinsaga nigo cyakaye kirubaka ko igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero ko igwanga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii. Emanyie oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye asama tukamange na berengo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsage chibugo na ndishiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansuba chinsaga mbwati imeyo morobelyo yoga oburimi nobonda kire Jumatato chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Ndizi TV yetengia Wansu Bw'Gusii TV yetengia Wansu Bw'Gusii TV yetengia Wansu Bw'Gusii TV yetengia Wansu Bw'Gusii kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo semerobelie metindi Wansu Bw'Gusii semerobelie metindi Wansu Bw'Gusii tamanga na maya Wansu Bw'Gusii tamanga na maya Wansu Bw'Gusii merobeli yobosemya Wansu Bw'Gusii merobeli yobosemya Wansu Bw'Gusii chingera cyakagokya Wansu Bw'Gusii chingera cyakagokya Wansu Bw'Gusii si yetengiba Wansu Bw'Gusii Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Wonyanja. Ensa neyemo yabono maragobo mwancho murigereria ime Emanyie Jumatato Chitariki ne meronko ebere na ya mocho mutienyi ogatano na gatatu omwaka bwechi bibere na meronko ebere na desato inyora na manga gendrete gokorekana imeyense ya Kenya ekerwa nto kwarga nto kumanya senchira ere yo gwikirana inyora bono litukuboneri rero na lichinga kyo mu MC bwe godi ya nyama ya betaka usuru mabwa iri aringire tule Jumatato boigo nigae niwe lituko lya Jumatato maga yoko bwatrani gwa anso wasukano bwebara omoye gokorekana se county ya Nyamira inyora mnano mo yegabono bago wikirani wa nabarai au korwase county ya Kisii county ya Nyamira nabo gochinse mochinde gati abo mwaziri wechsemi Ezekiel Machogo nabo igoba governor bonse county ya Nyamira ne county ya Kisii mbekera naso moye go yomo senator gati abo atani banunde au bekera naso moye gabo lituko lya rumwancho murigereria ayungati yari togocho kumanya ase margoba yabono goetere Emanyie Jumatato nyina bakandira gotubwatia goetere nsemeria yemtandao asensemo ya Facebook ni gora tunyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tunyarwetera Ndizi TV News na mtandao Twitter @Ndizi TV News to base gobe gotubwatia se website yeto ya www.ndizitv.net Mwancho muliyeri bono togo kwarigania rito kumanye amanke asenchera ere yobwikirano nyarabuno lyo kwene kyachibicha neryo gichyawe keire asenchera ya bene nigakoro kwa Petronira Mukeira
Tuchake bono kurwase county ya Kisii amesema ngana Emanyie Jumatato company ya mache kurwase rongorwa Gusii manyakanta buna Gusii Water and Sanitation Company kubwatana na amone serikali ya county ya Kisii ni kwa bekire mirebilyo eliko nyara kwa ene kibuna bamenyi borongorwa Gusii nkonyora mare osenko kubale na kwenyorera amache aisaine. Nyiramnani gagocha ekerbono egati abamenyi be county ya Kisii babere bawe sokya na kwemurunganiria okobora kwa mache okukwerera banki babo gochandika ekyo kereire company yo kwimukige tambukiro yo kubwatirana na serikali eryo kwenekia amacha abere kabutoka asichinsemo au himeye county ya Kisii niko bakubwatirana amone kyombekerekia Water Trust Fund eriko bwatoka amacha yubuno muri Keito Brighton Makoli agotomanya munenjere yemo yo kwenekimuna abamenyi be county ya Kisii ngonyora bale amache nige company ya Gusii Water and Sanitation Company wasko ekubatana na serikali ya county ya Kisii amone byombe binde ya chakiro morobelyo wo kwenekibuna abamenyi ngonyora bale amache ase ensem osinsemo awo una managing director somodene monene bwe company eyo Gusii Waito agotwerera tuko na tanki yetu yenye iko pale Nyanguru yenye ina serve Kiogoro area. But kuna areas zingine zenye maji haijaweza kuwafikia. Na tunataka kushukuru county yetu ya Kisii kwa sababu ya support yenye imepatia hii kampuni and also the water sector trust fund ya kuona ni vizuri tuweze ku-increase coverage. Tunataka watu wetu wanufaike na maji ya mfereji. Kulingana na Waito ni gateruna inerenjere ya moyo jukwene kubana bamenyi bensemo ya Gusii konyora bale amache. Wamama wetu wawache kwenda kupata maji kutoka mtoni, bali wapate maji karibu na penye wanakaa wenye wako pale kwa soko. You can access clean safe water. Boigoni garobo semye goji asibali baranyore amacha yo wenye wako vijijini kama pale Nyataro, Otamba, Masongo. We are putting an elevated tank hapo Nyataro Primary School. Hiyo tanki itatusaidia kusambaza maji upande wa Menyinkwa, upande wa Otamba, upande wa Masongo na pia pande zingine kama Kiamabudu. So tunaomba watu wenye wako katika hizo area, hizo lines, hiyo tanki ikiwekwa, tutaweka pipe yetu itapita hizo areas na nyinyi kazi yenu ni ya kuconnect maji. Waito ni gatogiri serikali ya county ya Kisii yetenenere no mugavana Bauro Simbarati. Nataka kushukuru county government ya Kisii kwa sababu kupitia support ya our excellency the governor of Kisii County, kupitia kwa support ya Water Sector Trust Fund tumejumuika pamoja kuwaletea huu mradi. Na kwa hivyo kesho gavana wetu wa Kisii Paul Sibarati atakuwa pale Nyataro ku-launch huo mradi ndio hakikishe maji imeweza kufikia wananchi wetu kwa karibu. Asibali babwate inaro nembwa yokoiba mache ayanaro Waito abwate gochi asibali. Wache wizi ya maji kwa sababu si vizuri kuiba kitu chochote, whether maji, whether nini, hata stima, watu wasiibe hizo utilities. In the recent past tumekuwa tukifanya kutembelea watu wetu na tukapata kuna watu wenye wako na bypass, wengine wako na illegal connections, and we are appealing to you watu wawache hiyo wizi ya maji. Boigo ni gamenderuna okoibwa kwa machi na kikeirire serikali kobeke merobelyo erikurwani abakurumi, and that is why wametega kitego fulani cha serikali chenye tunaita Water Police Unit. Water Police Unit inatusaidia kutembelea where we are connected our people kuangalia kama kuna those illegalities. Ni aibu sana watu wetu wapatikane na those illegalities. Boigo ni gaereire umubaro bwa bali baracho konyeka sokonyora machi. Expect more than 300 connections and more than 3,500 beneficiaries. So we're asking our people, once the pipe network gets through your area, ensure that you connect, use piped water in your households. Guriboterigata seni Candice TV irdariane Brighton.
Makori. Mbia muno mulikito Brighton Makori asoroboti rwa senchire yoboekera n'umunchu mulikire gotigana nayo tumurekere bona ali agenderete gokolekana kurwa chinse muchinde serikali ye county ya Kisii kubwatira nekombekere kimanyikanite buna KCDMS ekibonokere Kenya Crops and Dairy Market System nigo bacha kirumurubulyo bokunyara kolengaliro bamuye gokolekana asama ga GTC ime yomochi obusongo. Murubiri yunigo chaki wabene no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati oyote bamna nigo orengete goikera awetania abarimi chimiberekera ase sub county asate bamna niga go cha kwenekia ebirengo busekerengo kyoboremi kyabereke gokinwa imiye county ya Kisii watkana nechira chiria betega kuriera abananchi chinga kichechi campaign. Mulikito Josephat Amisi na roboti rwa senchira iyogwe. Buna enchere ya moyo kwenekia buna oboremi me county ya Kisii banyale ko babogosirwa nigo litukolia rero omugavana we county Paul Simbarati kubwatira na manekyo mbegi ya Kenya Crops and Dairy Market System na boyo kelikia USAID Kenya ko bego chaka omurobiri obene elio banyara ko babago chaka kolenga ekerengo kiechumbi asaliroba anene imeye county eyo wanasaidia katika mambo ya kuchunguza uzuri wa mchanga wetu wa kupanda mimea zetu, na umefadhiliwa na USAID ambayo ni mshirika mkuu kwa masuala ya kilimo katika county yetu na katika nchi yetu. Kwa hivyo tumekuwa na mkutano ambao umekuwa mzuri kwa sababu hawa wanaondoka sasa kwenda kuangalia mchanga mbalimbali huko bwaterana oku kwebyombe amana serikali ya county ya Kisii mbochiko boko enekia burabwanyale ko babokora etaro yabe gochichi ward ange 45 elio banyale ko bagokora omorobelio bokolengaliro ba kurwa ase abaremi kimibere anenekera sub county. Tuko na ward 45 na hizo ward 45 zote tutakuwa na wakulima 200 ambao mchanga wao utaangaliwa uonekane kama uko na sumu ama una sumu, na sumu ni kiasi gani ambacho kiko katika mchanga huu, na baadaye wakipata hiyo ripoti watatuletea na tutaendelea kuwaelimisha wakulima tuone kama tutafuta kitu ya kutoa sumu katika mchanga. Omotenere bwekombe ya Kenya Crops and Dairy Market System nigatebire anene county ya Kisii nkati yechi county chinyinge anene kurwa asorogongorwa Western eyo ebwate liro bali bwate anene echumbi enyinge acidic due to several factors including continued use of the land without the necessary amelioration, inappropriate fertilizer application, and of course the high rainfall patterns in the counties that we're talking about results into leaching, therefore the soils become acidic over time. And we worked with Enochem through the years to support demonstrations where they did okorenga kweliroba okonigo korengete koenekia buna anene bitambo kirbenyele ko bikoirwa elinde gutumia oboyo boli bobwenete nekerengo kende gyonsi kelikiraganie buna kenyalire ko bgekwirania lirobelio anene asekerengo kelia kebwenerete ekaroto collective chisambo ngo ira tole chi contact chomoremo to ire simi yaye to ire litari yaye to ire ward yaye twaira nege ndogekorunga coordinates chomugondo ya nururi akaroto apimire rapid test igonga onye technician ituke gocha mugondo igeko iranga kiteke 10 opimiro kolire oko amachibu agokora lakini onye geko banga barori gusene mbure gotwa nabo bakorektie sambe iyo mambi yaye takire to kwani vei message turuwe gende tokora pali SMS ndukwate to korori kurwa visi pali SMS omulimi onyo wale amachibu ayase esimia. Ni kitu kimoja ambacho niliahidi wananchi watukufu wa jimbo la Gatusi la Kisii kwamba tutaangalia vile vya kutengeneza mashamba yao hata kama ni madogo, tuone kama tutapata faida kutokana na mazao yao. Kuripotiri gataseni kia Ndizi TV kurwa magacho ATC aya kutoka ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi. Mia mano murike
Fatamisi ase oroboti ororikiranu umunyega bwokorwa amaigerio gucyase abana banyaruka igoro yamabe yogosarwa ko munyaruka nigo genderete gukorekana ase ebunge ya South Mugirango ime county ya Kisii somo ase skuru y'abanyaruka ya Nduru uyo ariganirie ne abisi yo mu representative we county ya Kisii Doris Aburi Donya kolengana n'umuyogo unigo bona abayibori babere bagasemirwa kwene kibuna ngo tutera baramangana yogosara kumwana umunyaroka nabayigabanyoroka baborirwa kuba mayisana se bikora binga bunebyo eriko nyarogwetanga naboyigo na samarito agenkyo omurikeito Mirded Mumanyi na roboti rwa senchera yowime ugosarwa ku mwana omwiseke nigo kwabeire omuchando omonene asige kabono ime county ya Kisii asebono ekororekana buna wetera ugosarwa nigo kwarentire ebikore by'abana abanyoroka konyora amarito amapema omurobiri obwokorwa ogosegeta gutyase abana banyaruka ime county ya Kisii nigo ogendrete ase skuru y'abaiseke ya Nduru asebono abanyaruka chime isato bagendrete konyora amaigerio igoro yobe bwogosarwa amarito amapema gatia yande amange umorobiri yo ochakiwa no women rep we county ya Kisii Doris Aburi ase bateba bagendrete gosemia abanyaruka igoro yogosarwa. There are a total of 300, so that could be roughly 30, but we also have the scholars. Watoto wako na watoto. Sasa hii ndio inafanya sisi kama leaders tukuje tuongee, tufunze watoto wetu wasichana. Next December I want to host 500 girls, niongeze na 500 boys. Ndio sasa hii message itoke nje kwa kila mtu. But yule ako most affected, why we do it kwa wasichana ni kwa sababu mtoto msichana akipata mimba, mvulana ataingia class aendelee kusoma, msichana yeye atabaki nyuma. Tuna concentrate more but we are stretching mkono kwa watoto wetu wavulana. Amesema tutahamasisha pia wazazi, si itakuwa tu kwa muda, lakini tutaendelea katika hii county, katika hii nchi kuongea juu ya dhulma za kijinsia. Ningependa pia kuongezea kwamba ukeketaji pia huwa inachangia triple threat, yani mimba za watoto, alafu pia tuko na gender based violence, tuko na HIV infection, alafu so hizo ndio huwa tunakuja tunaweza kuelezea. Omotenene likorwa University ya Kisii aserieta Kirioba Mose nigo atebire ekero mwana omunyaruka agosarwa nigo agochencha ebirengereri byaye ebyo bikoirira erekonyora amarwaire asengencho yo gwesonania ase obwanchani bwa mapema wose amarito amapema taganya gatanga mogo chuti agendo ngeo kego chutiwa agendo mogo kora sikabana baino ba omorembe tako babeko bosari butabugati ngencho asichinga kichabono egere na into tonyora bagaligia toborokererie asensemo ya masomo uchutiwa kutwateba igego chenche birengereri byabana barengereri nga ekere bachuti ubone bo babere bagutare nsimo na batagete gutara omobunge omochore kurwa county Nyamira Irene Mayaka nigo asaba abayiboli gosemia abana babo kurwa asichinga bataraika chiskuru chinchira babwenerete komenya na gutiga gusara omwana omweseke engane yo ya mentwa okoboko no muswati Eznas Nyaramba kurwa ekiombe kya Young Women Democrat kunya kurama bana kinyaruka unegesaganike uko bamoko ba make them feel that lazima bagende baruke so that they become women. They already women. Uko arukatari, it's not good for them. To tigerega siyo ukwana na bana asi abantu bayisiko usi abalimu. Teaching starts from the house. Start teaching abanina. Karansa na bayisekebe, tell them that babunge and they open their books. Kerani na ntoteba ninga at the end of the day nga kitogo kora abana baito bali bagukina bono gose bali bakonyora bono mbachi gosarwa batungina bale elinde na baro mambi bachikwa chi campaign batwale campaign nga korwa se tole gochigaiga mtu asale tu na bambali gosarwa kuripota ya egetaseni kya Ndizi TV Elitaliane Mildred Momanyi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene negokorentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo gusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburiyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime. Mwancho muligire togo sabo kwabera anasoko burukana kwemitambo. Togo kwarigania irio togenderere aso kumanya senchera ere yobikiranu kubwatikana ne chingwana icho chigenderete gati ya Azimio la Umoja wa Kenya na boigo Kenya kwanza nigo kuboria kugenderete korwewa achingwani icho gokoreka asenchera yobwasi okuna boigo bwikiranu na nene amangana arengete ogokonga kubugima saba Kenya ebege kumurikirwa na hoyo bonge go kwanire ngane yono mwemsewe wadi ya Kilimani ase county ya Nairobi oyubonote birebuna bwente go kwana nena kibara konyo mo Kenya Moses yogeto nigo wanateruna chinkwana wente koligeri mono igoro yobogima na boigo kumurekera ikyombekeri kyobo choli ni chibe IBC anasobo koleri boye Murikito Frida Kerubo na roboti urwaso wikirani Nechingaki chinkwana chiokoigwana chigendete gokorekana asensemo ya boma simemo chio Nairobi gati ya babwatani bobomo bwa Azimio la Umoja na boigo Kenya kwanza Gusangano mwa MCA we wadi ya Kilimani Moses Ogeto nigo aerera gati ya maganio Azimio la Umoja anene ogokonga kubugima na boigo kurigereria ekiombegete tobo choli ne chimbebe IEBC Ndo nitoko teba kwanza abuna abantu Azimio the cost of living kurigereria if the cost of living comes down then ngora twale chinga kichonya kana kukwanda bana ya kamera tuligireria na kichukura cha presidential chiko tali Chinga kiechio boigo nigo agania omoraiwense kweyeria rigoriria mabuta elio kweneke buna ba Kenya ngokonyeka bare asamangana ao na iwete William Ruto at the cost of living de konyara kwenda ise unless we do production then will riswali amafuta ale bado 194 haya odeta koleta fertilizer paka to a local person lakini mondo kana ku fertilizer this farmer who you are saying is using a motorbike using 600 to go and pick a fertilizer how are you lower the cost of the fertilizer Nigo boigo aganio bochoria kurigirirwa boya anene asensemo ye chibunge ilio kwenekia obwasi oku Twadera magana ya IBC amagana let kende yos yego tangazo the constituency level kebe final kiagara waroje chebukati ridi naona alenge boma of Kenya chi constituency 30 njia some tugali boma of Kenya okubolingi chitali ko some ahade adibado results na kia bazigali baroba konyore signal within 24 hours in IBC konyara signal
for more than 7 days. Kulinde nigo agania omolembe kwenekigwa magigaye chinkwa necho aseboigo agania ebyama gosikwa. We expect peace. After bipartisan talk and the fundamental issues which Azmi has raised. Clearly, amakana chipati, lero you members umundako jorune chama ODM, lakini wono wana mwino wale hata konyons. Una wanje to ODM, uso wanje to Jubilee. Tikara Jubilee. Gose anya resign, volio mogambi kuba sepatile. That will be very irrational and very rational to very many people. Asebire byonigo agokera ogochakirwa gwe serikali cye county na kwerera obuya bwaye ase myaka 10 ya itire. Wakati makulira no Kilimani ward asenkora osechi ward che 85 in Nairobi. Na bokora at least there is a health center asechita rengoro. At least no kulira no governor ya Nairobi. Wono chakira korosi no ebintu kitchen. Abana baragira mbako nyara kwenda nka chinga kyechobo igonigo akoboko chisemi asene kyago sira abana elyo kwene kyango kwanye kabale asamatuko abosyo una dalia masomo dima itu sekanga bona chingungale watiga chechanga bona ngolire nege nyore gitu taito ko kubata abana baito ngora so na baro baende chi school bako ba kura chi school na baro bulende banyala ko nyore ibarua. I insist that education is the only key to success to everything. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miyamono morikeito Frida Kerubo ase oroboti ururikiranu nyarabuna egekarekyo agiye chingwa na gati Azimio na Kenya Kwanza nigo gyakorekana ase ritko rya gatatu gosentunda ya gatatu awase abana kamati abo bare komi baba gotebana nde egekaro kende nigo kirachiko korekana ritko rya ijuma eyikeyega nigo bagenderete kuburya abantu koba abatoereru ekarabona bagenderete gokwanira anene amangana arengete koreta omorembe imeyense ya Kenya. Nogo suki wabusi wega kerekyo ni ko gutwara chinkwana chinde eriko murekera okogania kuri kwabere kubekera ni gwa ane kurwa sensemerio komelia serikali Azimio wani Kenya kubwatikana no kurobekana kwabere ko korekana leuki yeteri tukolia ramisi ni gebunge yabeteke goetia na gote abuna onye kamati abantu 10 yegendrete kugayana okogania kuri gwensemo ya Azimio enteri kuchiko ikera machibwa bwasobwango ni gobono ebunge yesenete kuchiko swagati na boneka gere buna senate ne chiko swagati ya chinkwane elibone nyale korwa okona cha kwabo onyege karokia abantu 10 ose kamati abantu 10 gendrete gotegerra okogania kwensemo yokwamere serikali mbalgo chiwakorabo ase obwango. The two technical teams presenting both sides in the dialogue have continued to engage very, very constructively, and especially on the twin issues of the framework agreement and the framing of issues. We are all here from both coalitions engaging in good faith. We want to confirm to the country that Kenyans of all walks of life have their views and their opinions, which we appreciate, and we recognize their rights to the freedom of expression. But whatever other Kenyans say out there will not in any way determine the discourse of the engagements in this room. And we will work ignoring all the other noise that will come from other quarters. Na ense ya Kenya nigo yabekireso yoko igwana gati yense ya Indonesia omurai wense William Samuel Ruto nabugono omurai wense yu Indonesia Joko Widodo nigo nabate birimba chukwe wa semba chikubwatira naso bwamo gotingyo bwa matobu ya erikonyara gukinya uchumi gati yechinse chibere. Nomurabiri wakorekana ase nyomba y'ubura ya State House ime y'umucyo Nairobi awaseruto abereka gotabuna kiseye kibabere bakubeka nigo kirachi gokonya kegima ase owekini ase sector ao anene ase ensemo yobonchoreria egatiye yayanda manke asatere na nechemo inuko igogokonya chinse chibere gosuka mutu asensemo ya uchumi. This visit by Your Excellency reaffirms the strong bonds of friendship between
our nations and show our interest in deepening and strengthening our partnership to enable us thrive now and into the future. During our discussions, President Widodo and I seized the opportunity to share ideas about scaling up on collaboration to seize an emerging opportunity towards improving the balance of trade between our two countries. The position at the moment is that we are importing close to $500 million of products of different categories from Indonesia, and we export just under $100 million of product. That speaks two things. Number one, that we have an uneven trade imbalance, and also that the scope is not what we would expect. Both those give us the two opportunities to balance our trade, but to also scale up our trade between our two countries. The instruments that have been signed here will go a long way in providing the necessary environment for us to scale up that trade. I have also agreed with my good brother, President Widodo, and our delegations that we will be working on a preferential trade agreement between our two countries. Otigana yubono omukonyi b'omurebwe nserikati gashagwa niko bonanyarega ko bodia abarundi chipikipiko sabana boda boda koine kibuna nkwebata barase byombe elikonyara wekini ya anene ekero 10 egenrete okonga okona litukolia lero asumurubilia nyaraka gucha kiase county ya Nyandarua ojubono olengete okubaleta mwa bana boda boda wetera asirieta boda yangu ofisi yangu igate biruna bana boda boda na bawekinia gweterase chisako. Gashawani gabeire boigo gakugokera umuchango bw'abana bodaboda asogokinya uchumi ense ya Kenya asabaganirie kwerwo kigima ase obokoreri bwabo ase boigo gabeire gakubaboria kweneke bunangwe bwatane barase amangana yobwagachi gosemba chikokonyeka asomangana yobwagachi bw'ekinyomba serigorire inse go affordable housing na boigo asomurobero o Hustler Fund nigatebire gosiniga baganirie boigo wetanga kurase obusaria bw'ekinyenjo na bwikirania emirimo yabo buna ebwenete eryo nyorera engeria ase amatukabosyo asiboigabira batebabuna abasibati tibatigiri magega. The importance of savings cannot be gainsaid. In this business, accidents sometimes cause permanent disabilities. It means a rider may not go back to active business. It calls for savings. It is commendable that some border circles and self-help groups have saved and invested in real estate and other sectors. The Nyandarua Border Association has worked hard and invested in a petrol station and some property. Surely this is a way to go. Esteemed office managers and guests, in conclusion, I wish to commend the border subsector across the country for the contribution to the economy. In our plan, we have a shoe that fits your foot. Do not be left behind in affordable housing and the Hustler Fund. For those who are farmers, I urge you to register to benefit from phase 2 of subsidized fertilizer program as we enhance food security and cut down the cost of it. Border is a critical subsector of the economy of this country. Earning an average of 1,000 shillings a day, the over 1.2 million riders are supporting up to 6 million Kenyans, while injecting about 365 billion Kenya shillings to our economy annually. Toko tikana nayo nigo omo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi aberega kuboria chinse chonsi kurwase orogongo rwa Africa kwene kyabuna nkobe kabare mutwe amangana yexemi askeri atebuna obuyamboro obwo gutwara amabagare ngaine yogo kinyebirenko byexemi. Liga kwana haso musangerekano gwa 30 na kyanda uyurengete amangane gisemi uyibona okunyara kurigereria naki aboro kyaba kunyara gukora na sensemo y'ikiskuru umuje gumanyekante buna Association for Education Assessment Africa uyibona okorekana asomuchi o Nairobi. Climate change has occasioned destruction and calamities from the unrelenting forces of nature. Humanity is on the verge of destitution, thanks to constant threats of droughts, flooding, unpredictable rainfall patterns,
outbreak of diseases, and infestation of pests. Rapid behavior change measures need to be taught, practiced, and assessed progressively in our education systems to systematically change citizen behavior in the face of these adversities. Schools. Munchumuligire nyorobono nigo gendete gotengera Ndizi TV obwansu bumugusi ntagandira okumanya mange aboigana roboti kurwase county area ya Nyamira. Muri ketonde mo Stephen nagendete kwarigania roboti orunto chikonyi koronyora senchira yobwikiranu na kumanya aria nene abara yobwikirana se omoyigoyo baba gukwanira. Tigo togendo mutumo komoketo nyara mache kirobono kurwense mendo muri eto chikomonyora Victor Sultan mwana bobanga tumanya mange ane kurwase nsemeria yechigosori Manchester United kunari. Ndizi TV, obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyenge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Tugo sabo kwa beraso kurubikana kwelio gelio to kwarigania ase Emanyie chigosori kumanya ali agene to korekana ase ebirubo bye chigosori bakondoka Victor Sultan no ibo bangi imeya Emanyie chigosori maiga yokanya ase gekege tambe season yo mwaka o 2023-2024 nigo ya iranire bene season ya KPL gose Kenya Premier League season yo nigo ewo chaka bene ikego cha chinga kishitimu au chiriganirie go chaka gosoria ase eminano bie season ya 2023-2024 nyoranga ase season ya ita timu ya Tusker nigo ya ira obunyangongo ogwe league yo ase Jumamosi go cha chitimu ao chiriganirie ekeminane getangani nigo kera chikoba aigatie timu ya FC Leopards ne timu ya Talanta FC Nairobi City Stars. Mwanchumuligeli ne litukolia Jumapili kolende litukolia Jumamosi Bandari ne obachiko baligania Tusker bubaira obunyankonko bwabo Gor Mahia echiko baligania Sofapaka chinga kikariko Bangi Sharks ego chiko solia na Police FC timu ya Nzoia Sugar ne chiko solia na Ulinzi Stars nyoranga ekimeno kelia egati ya Kakamega Homeboys amona KCB nigo giasukiwe mutwe litukolia Jumapili FC Leopards bachiko baligania Talanta FC Nairobi City Stars ba Kena Wazito chinga Posta Rangers wa chiko solia
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mwancho muligereria gutigana nayo ntaiteguire ase ensemo ya timu ya Shabana ichinga kibono egendete kuyarigania ase kimino kya igetangani ase ligi ya Kenya Premier League ni goboigo egendete kulikia amashabiki ase chinsemo imeyense ya Kenya ase nchereyemo yokane kinga timu yungo sirwere bene elio egendere okolibya ase ligi yo ya Kenya Premier League ukwana ase ncheraya bene omo kinyakero bwe kyombe bosebwa mashabiki kurwa sorogongo ruwana kuru mayikanete buna Robinas oyaro makana nigatebere buna timu iyo ase oso orosagia rwanakuru nigo igoro yariganirie bene elio kana kinga ngokini bale timu ya Shabana nigo ayerete egati ya bali abanyalete kochorwa elio kora amashabiki ase ensemo ya Rift Valley ose county ya Nakuru. My name is Robinas Oyaro Makana, the current chairman of the Shabana Nakuru County main branch. I would also like to thank and recognize the officials of Shabana main branch Nakuru. The patron is our Honorable Mheshimiwa Samuel Arama. The treasurer is Keva Onditi, that's football administrator. Secretary is Peter Kamau Kaskas, the former player of the Shabana. Then I think our Shabana branch main, it was registered recently and acknowledged, which we want to join hands and we ensure that the Shabana, as it has reached the Premier League, it is given the support which it requires with its players and fans so that it can realize the potential towards its success. We also like to ensure that we register as many as branches within Nakuru, like the one which the satellite branches, especially the one which was also acknowledged and certified yesterday, Kaptemba branch. We want also led by Morocco Wycliffe. We want also to echo him and thank him. We want to ensure that there is another coming up like Njoro, Ngata, Gilgil. They are also given the necessary support so that we can get as many as branches.